mwese ndabasuje cyane kandi mbifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Uyu munsi turi kuwa kane itariki 25 kuboza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi kandi turi ku munsi mukuru wa Noheli kubayiziza, birumvikana ubwo rero mwese abayiziza tubifurije kugira Noheli nziza. Ikaze makuru rero aramutse muri iki gitondo n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rugamba ruhanganishije abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye ibindi bice bitandukanye kandi bikomeye muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe ibi bice byari byo muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu. Muri teritwari ya Fizi imirwano ikaze yongeye kuramukira hitwa Ikirigiye, abaturage bakaba barimo guhunga ku bwinshi. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zasubiye inyuma ku rugamba bahanganyeho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Imirwano ikomeye kandi yongeye kwaduka mu misozi y'Amakobora na Mukera. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe ko ibintu byifashe. Turaza no kubabwira yuko humvikanye amasasu menshi mu duce twa Bashar Mokoto ahitwa Nyanzare no muri Tongo no misozi ya Kicangane muri teritwari ya Masisi na Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yuko rero ibintu bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, ubu ngubu haravugwa amakuru yuko tawe muri yombi witwa General Padiri Muhizi. Uyu akaba ari uwo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uyu yatawe muri yombi aziriki. Ibi turaza kubibasobanurira ku buryo burambuye. Ndaza kandi kugaruka ku rupfu rwa General ni Lieutenant Colonel Manirakiza wari wararashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, akaba yaje gupfa nyuma yuko yapfuye hajya gukorwa iki. Hari imigambi mishyashya nabonye yamaze gushyirwa ahagaragara. Ibi byose turabisangira hamwe namwe hano ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano rero nyemerere nkwibutse ko ugira hano ari gukora like, niba uri mushyashya ugakora subscribe. Hanyuma kandi dufite n'umuco wo gusangiza izi nkuru abakunzi n'abavandimwe bacu kugira ngo umuyoboro w'abakunzi ba Ibendera TV ukomeze kwaguka no gutera imbere. Niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV uraza kutwandikira kuri iyo nimero irimo gutambuka muri screen, hanyuma ubundi tugushyire mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV aho uzajya usanga amavideo n'amashusho tudashobora gutambutsa hano kubera impamvu ziba zitandukanye. Mwese rero mbaye ikaze mu kanya gato cyane, munyemerere ngaruke twinjira muri aya makuru yo ku Ibendera TV. Njye nitwa Mukada, ni mukanya. Ikaze nanone kuri mwese bakunzi ba Ibendera TV. Ndongera kwifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheli kubayiziza abaherereye mu Rwanda mu turere dutandukanye, by'umwihariko abari muri Kayonza, abari mu mujyi wa Kigali, abari muri Musanze, abari muri Rubavu, abari Gakenke, abari Karongi, abari za Nyagatare, abari za Rusizi. Mwese tubahaye ikaze kandi tubifurije umunsi mukuru mwiza wa Noheli. N'abatiziza ariko namwe turabazirikana. Abantu baherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka namwe tubifurize kugira ibihe byiza. Abaherereye mu gihugu cya Uganda, bari mu Burundi, abari muri Kenya, bari muri Tanzania, bari muri Sudan, abari muri Malawi na Zambia, tubahaye ikaze muri aya makuru. Abantu baherereye mu gihugu cya Norvège, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari muri Canada, abari Norvège, abari muri Australia, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe
tubahaye ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo. Ntibibagirwe gukora like, ntibibagirwe kandi gukora subscribe niba ari bwo ugeze hano ku Ibendera TV. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane, abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye ibindi bice bikomeye cyane muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru araturuka ahangaha aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye ibice bya Ndurumo, n'ibice biherereye muri groupement ya Robertien muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri ako gace bavuga ko Ndurumo yafashwe mu masaha ya nimugoroba ku munsi w'ejo bundi kuwa kabiri tariki 23 Ukuboza tariki 23 Ukuboza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Gusa abarwanyi b'intare za Sarambwe bakimara kuhafata ibi bikaba bitarahise bitangazwa ku mpamvu ngiye kukubwira. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakimara gufata aka gace ka Ndurumo babanje kumekinga sure yuko abahafashe 100%. Babanza rero gukora imikwabo yo kureba yuko nta bihishe mu bice bitandukanye. Ikindi kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe babanje kureba yuko nta bisasu byabiteze aha muri ibi bice. Nyuma bamara kubitegura bakabona gutangaza ko aka gace kafashwe kugira ngo n'abaturage bahagera cyangwa se bahaza bagende bisanzuye. Amakuru rero yifatwa y'aka gace ka Ndurumo akaba yagiye kagaragara ku mugoroba watambutse ni ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 23 Ukuboza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 masaha y'igicamunsi. Umuyobozi w'akarere, ubuyobozi bw'akarere bukaba bwamaganye bikomeye iki gikorwa, bukaba rero bushimira abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe aka gace nyuma y'uko ngo hari hamaze iminsi hari ibikorwa bijyanye n'ubugizi bwa nabi bwibasira abaturage b'inzirakarengane. Ubuyobozi rero bukaba bwamaganye abakoraga ibi bikorwa bivuga yuko ngo yaba ari za Wazalendo. Hanyuma rero bakavuga yuko izi Wazalendo ngo ziraraga mu baturage zikabasahura abandi zikabica. Ibi rero bakabifata ngo nk'aho ari guhonyora uburenganzira bwa muntu. Abasesenguzi mu bya politike baravuga yuko gufata no kwigarurira aka gace ari intambwe nziza kandi ikomeye nashimishije ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Bakongera kandi kuvuga yuko yari intera nziza cyane yo kwagura ibirindiro byabo aha mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi kandi bagasaba yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeza kugenda bagura ibi bice mu rwego rwo kuzanira abaturage umutekano urambye, mu gihe abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bigaragara ko bisa naho byabananiye. Iki gikorwa kije nyuma yuko amahanga akomeje kugenda ahamagarira impande zombi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwitegura ibiganiro kugira ngo n'ubundi abaturage bongere kugira amahoro. Reka nkwerekeze muri Kivu y'Amajyepfo muri Fizi, ubwire ko imirwano ikaze yaramukiye ahitwa Ikirigiye. Abaturage bakaba barimo guhunga n'imirwano kandi yaramukiye ahangaha inamaze n'iminsi ibera ahangaha. Imirwano ikaze rero ihanganishije abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na twirwanaho bahanganye n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ikaba yongeye gukomeza kuri uyu munsi ni mu gace ka Kirije. Imirwano kandi tubabwire ko no ku munsi w'ejo yari yongeye kuba, nabwo ibera muri aka gace, na gace kari mu misozi yitegeye umujyi wa Makobora ni muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yaturuka ku masoko yacu yize waravuga ko iyi mirwano yatangiye masaha ya kare cyane muri iki gitondo
ikaba igikomeje kugeza ubu ngubu ku ruhande rwa leta ya Kongo. Haravugwa ingabo zirimo FARDC, Wazalendo na FDLR n'ingabo z'u Burundi. Aba bakaba barimo guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abavuga ko zimwe muri z'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zirimo gusubira inyuma zerekeza mu mujyi wa Baraka ufatwa nk'icyicaro gikuru cy'intara nyuma y'ifatwa rya Bukavu na Uvira. Iyi ntambara ikomeje gutera ihungabana rikomeye cyane y'umutekano n'ubuzima bw'abaturage muri rusange. Benshi bakaba rero barimo guhungira muri Tanzania, mu Burundi no mu mujyi wa Baraka, hamwe n'abasirikare ba FARDC bo abari gusubira inyuma bakayabangira ingata. Abasesenguzi ku bijyanye n'urugamba n'imirwano ndetse n'ibijyanye na politike na diplomasi baragaragaza ko cyangwa se iyi ntambara ikomeje kugenda ikara, ari intambwe y'uko ibintu bikomeje kugenda bigana kakomeye cyane. Reka kandi nkubwire ko haramutse imirwano ikomeye mu misozi ya Makobora na Mukera. Amasasu menshi akaba yongeye kumvikana muri bice no muri iyi misozi itandukanye y'ahangaha. Amakuru aravuga ko abaturage baramutse bumva amasasu menshi y'intwaro ziremereye ni izoroheje. Benshi rero ngo bakaba batangiye guhunga berekeza ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika no mu duce two hagati muri Fizi, ariko kandi n'ahandi ngo hatarimo kubera imirwano. Amwe mu baturage baherereye ahangaha twavuganye yagize ati imirwano yabereye mu misozi iri hafi yacu. Amasasu arimo kugenda yumvikana anyura hejuru y'amazu yacu. Twe twahise rero duhunga kugira ngo dukize amagara yacu. Ndakubwira ko ibintu bitameze neza n'akana gatoya. Kugeza ubu ngubu rero abantu baravuga yuko muri misozi urugamba rwaramukiyemo rushobora kuza no gukomera cyane, kubera yuko ahangaha ngo ni imisozi ishobora guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baramuka batakaje. Ngo byaba ari inyungu nyinshi cyane ku barwanyi b'intare za Sarambwe, kubera yuko imisozi ngo ni inzira nziza cyane yerekeza mu bice bya Tanganyika na Karemi. Ku rundi ruhande ariko kandi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo baravuga yuko ngo gutakaza utu duce byaba ari intsinzwi ikomeye cyane, kubera yuko ngo byaba bimeze nko gufata umujyi wa Karemi ndetse n'ibice byo muri Tanganyika bakabiterura bakabifata bakabishyira mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi ngibi rero abarebera hafi ibijyanye n'imirwano barabisesengura bavuga ko iyi mirwano ishobora gukara kubera izo mpamvu ebyiri maze kubabwira haruguru zo ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko kandi no ku rundi ruhande rw'abahanganye nabo. Kandi nkubwire yuko tugiye kwerekeza aha muri bice byaramukiyemo imirwano. Nanone ni ibice byaramukiyemo amasasu mu duce twa Bashari Mokoto, muri Nyanzare no muri Tongo, ndetse no misozi ya Kicanga muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntara Kivu y'Amajyaruguru imirwano hagati ya Alliance Fleuve Kongo M23 na FARDC ndetse n'imitwe ya Wazalendo ikomeje gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru cyane cyane mu misozi n'amashyamba ya Masisi na Rucuru, akazwiho kuba inzira z'ingenzi zitumanaho n'ibikorwa bya gisirikare aha muri ibi bice. Amasoko yacu aravuga ko mu gace ka Bashari Mokoto, muri Nyanzare no muri Tongo ni mu misozi ya Kicanga humvikanye amasasu menshi cyane muri rukerera, ndetse kandi ngo aya masasu yanumvikanye mu duce duherereye imijyi n'imihanda ikomeye y'ahangaha, harimo ngo n'amasasu yumvikanye mu mashyamba ya Virunga. Ni ishyamba rikoreshwa kenshi nk'insisiro yo guteguriramo ibitero n'urugamba ku mpande zitandukanye. Abaturage baherereye aha muri bice baravuga ko amasasu menshi yongeye kumvikana akavugira mu mashyamba, aho abahanganye ngo batagaragaye
neza kubera ko ngo barasaniraga mu mashyamba, bamwe bohereza abandi bohereza, ariko kandi ngo ibi bisasu kubera imbaraga zabyo n'uburyo biremereye ngo bikaba byagiye bigwa ku mazu amwe n'amwe ndetse bikayasenya. Kugeza ubu ngubu ntago twabashije kumenya neza amazu yasenyutse ku bw'ibisasu, ariko turaza gukomeza kugerageza kubaririza, ni tubimenya turakurikirana twumve, tubimenya turaza kubigarukaho. Ariko kandi ikindi nakubwira nuko hari n'ibikorwa bitandukanye byangiritse, abantu kandi ngo bahunze ku bwinshi. Muturage wavuganye na Ibendera TV uherereye aha muri ibice bya Bashari Mokoto yagize ati bararwanira mu misozi no mashyamba, ariko ibisasu bigasanga abaturage mu ngo zabo. Akavuga rero ko ubu ngubu ngo bamaze kugenda bahunga. Ikindi kandi ngo ni ibisasu biremereye birimo gukoreshwa ahanini muri iyi mirwano yaramukiye ahangaha, nubwo ngo n'amasasu yoroheje nayo ngo ari kunyuza akumvikana. Reka nkubwire kandi ko tukiri muri aya makuru tugarutse kwitabwa muri yombi ya Generali Padiri Muhizi. Uyu akaba yari umusirikare mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Generali Major Padiri Muhizi Jonas wari uyoboye akarere ka gisirikare ka 11 yatawe muri yombi, akaba bivuga ko yatawe muri yombi ku munsi w'ejo bundi kuwa kabiri Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nk'uko byemejwe n'amasoko atandukanye y'umutekano. Aravuga yuko uyu mugabo rero ngo yamaze gutabwa muri yombi. Uyu mugabo yari yarahamagajwe n'abamukuriye, ariko nyuma yo gufatwa ntiyigeze asubira mu kazi ke, bituma rero havuka impaka n'inkeke ku bijyanye n'ifungwa rye. Mu by'ukuri abantu be ba hafi bavuga ko mu buyobozi bukuru bw'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC hari umwuka mubi uwo gukekeranya no kutizerana, birimo gutuma rero bamwe mu basirikare bakuru bagenda ababizira. Iri fatwa rye rije rikurikira uruhererekane rw'ifatwa ry'abasirikare bakuru, cyane cyane abajenerali bamaze gutabwa muri yombi. Bamwe bikavugwa yuko ngo bari muri dosiye y'umugambi cyangwa se ya kudeta yapfubye yari yateguwe gukorerwa Kisekedi. Amakuru aturuka mu miryango itandukanye ahangaha baravuga ko uyu mujenerali akurikiye benshi b'abanyamurenge baba bari mu bagizweho ingaruka n'izo ngamba, bakabifata nk'ibishingiye ku moko. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ntiragira ikintu itangaza kandi nta bisobanuro byemewe yigeze ishyira ahagaragara bijyanye n'itabwa muri yombi ya Generali Padiri. Generali Padiri Muhizi Jonas yazwi cyane mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu bihe byashize yagize uruhare rukomeye mu bikorwa bya gisirikare byatumye imitwe ya CNDP na M23 itsindwa ikanirukanwa ku nshuro ya mbere. Ifatwa giye rero rikaba ryongeye gukangura impaka ku bumwe n'imikorere y'uruhererekane rw'ubuyobozi bw'ingabo, mu gihe umutekano w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ukomeje kujya mu kaga. Ku rwego rusange igisirikare cya Congo kiri mu bihe bikomeye by'ihungabana ry'umutekano nyuma y'imyaka 3 afunzwe Lieutenant General Filemon Yavuyirungu wahoze ayobora akarere ka gatatu k'ingabo kari karimo intara 7 zo mu burasirazuba n'amajyaruguru y'Iburasirazuba. Ubu nawe ibye ntago byoroshye kubera yuko yamaze kugezwa imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa ku wa gatanu tariki 20 Ukuboza muri uyu mwaka. Ibyo twabigarutseho ndetse tubabwira yuko kari amakuru avuga yuko uyu mugabo ashobora gucibwa umutwe cyangwa agafungwa burundu. Ibi twabigarutseho. Uyu rero asanzwe azwi ku izina rya Tigre Katange, akaba akurikiranweho ibyaha birimo ubugambanyi, akaba ashinjwa kugira imikoranire
akaba ashinjwa kugira imikoranire n'u Rwanda ndetse n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23. Abamushyigikiye bavuga ko ari urubanza rushingiye ku gutotezwa kwa politike bagahakana ibyo aregwa. Hari n'indi dosiye ikomeye ivuga ko uyu generali indi dosiye ikomeye aho generali de brigade John Chibangu wafashwe mu Gushyingo yajyanywe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa nyuma yo kubazwa ibibazo n'inzego z'iperereza n'ubutabera bwa gisirikare. Uyu yigeze kuba inyeshyamba mu gihe cya Joseph Kabila agacirwa urubanza kaza no kongera kwemererwa no kuzamurwa mu ntera. Ubu rero akaba ibye bikomeje kugenda abitaba byiza nawe. Lieutenant Colonel Manirakiza wari wararashwe n'abarwanyi b'Intare za Sarambwe yaje gupfa nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo. Rero ibintu nabonye byongeye kujya hagaragara ari byinshi cyane. Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza wayoboraga bato ya 18 y'ingabo z'u Burundi bwari bwarohereje kurwana kurwana n'abarwanyi b'Intare za Sarambwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yapfuye ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 24 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025. Uyu mwofisiye yaguye mu bitaro bya Tanganyika Care Hospital by'Ibujumbura azize ibikomere yatewe cyangwa se byaturutse ku masasu yarashwe n'abarwanyi b'Intare za Sarambwe aho yaramaze ibyumweru birenga 2 arwaye. Kuwa gatandatu Ukuboza nibwo Lieutenant Colonel Manirakiza yarasiwe mu gace ka Ruvungi gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ubwo ingabo yarayoboye zari zihanganye mu mirwano n'inyeshyamba zo mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23. Abo bari kumwe ubwo yaraswaga bavuze ko yatewe igisasu hakoreshejwe drone kikamuhusha. Abonye kimuhushije ahita asaba uwari ushinzwe kumurinda kwinjiraho yararaga agapakira ibintu byose bagahita bava muri ibyo birindiro. Ubwo uyu musirikare yari yinjiye ajya gupakira ibintu, Lieutenant Colonel Manirakiza yahise araswa igisasu cya kabiri kimukomeretsa bikomeye ndetse amakuru avuga ko ngo yakomeretse wenyine. Uyu musirikare yapfuye mu gihe amakuru yemeza ko igisasu yarashwe cyari cyaramwangirije imyanya y'imbere mu mubiri irimo impyiko n'amara ndetse n'amaguru. Ibi rero bikaba bivuga ko ngo ari byo byaje kuvaho inkomoko y'urupfu rwe, yo akaba yamaze gupfa. Nyuma y'urupfu rwe rero bamwe mu Barundi baravuga ko bongeye kubabazwa n'agahinda k'umwenegihugu wabo nyuma y'uko n'ubundi abasirikare bo mu Burundi bakomeje gushozwa mu ntambara bavuga ko ngo zidafite igisobanuro n'iki na gitoya kandi bakaba bakomeje kuzitakarizamo ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, tuganye ku musozo w'aya makuru yo muri rukerera. Munyemerere mbashimire cyane kandi mifurize kugira umunsi mwiza, mugire amahoro n'amahirwe, bajya gusenga mugire amasengesho meza, bagiye mu zindi gahunda namwe mugire gahunda nziza. Nitwa Mukada, hani ku Ibendera TV, mwese mwirirweho mugire amahoro n'amahirwe.